sound is supposed to be like this. There's no improvement in the sound. It sounds very monotonous now. Can we all stand? Jesus, hallelujah. So let's open our hands and ask the Holy Spirit to take over us. Because the Lord wants our hearts. Never come to Kalisai. Yes, my God. I just want to thank you, Lord Jesus. I just want to thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Shabalamata. Rasitamente karahia makaya. Zegrotiene meke. Until we forget everything, Lord God. Take over us. Yes, it's better. Shabrani elebrakasi bregadaya siya. Hallelujah. Until everything we forget. And all our focus is on you, Jesus. Yes, Lord. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Rabba Shamaniye. Rosebradielegeya. Hallelujah. Oh, just connect to the Lord this moment. Just connect to the Lord. Holy Spirit. I need you, Lord Jesus. दिल में मेरे अब सजा तू रोसे तेरे कर दे बसा चाहूं तुझे दिल से सदा मैं आऊं तुझे मेरी सजा तू रोसे तेरे कर दे बसा चाहूं तुझे दिल से सदा मैं पाऊं तुझे ये दुआ प्यारे Hallelujah. Oh, be glorified in the praises of your people today, God. Hallelujah. Oh,
The biggest blessing we can have is the presence of God in our life. If today you can feel the presence of God, you are highly blessed. आज तो देवाच्या आजीपण तुझे भितर आसा. तू देवाच्या आजीपणाक भितर आशिल्लो. हे जावन आसा व्हडल्यांतले व्हडले बेसांव तुज्या जिवितांत. Shabalete Hemetia, Zabranile Mekeseke. Tell the Lord, Lord, your presence is the greatest gift to me. तुझ्या आजीपण जावन आसा व्हडल्यांतले व्हडले नेणे म्हाका म्हज्या जिवितांत. हालेलुया. आणि ह्या उपकाराक वयता सोनिया तुझे हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Tuve maka bekoni dili badan. Maka kadiche tuve solukra. Ani kadiche tu maka sortsona. O कसली स्पिरिट तू मका सोडचोना माझ्या देवा. तुझी bekoni माझ्या जीवितात चालू असतील. माझे जीवित pour out तुझे विश्वासी कोण पडेल. All my life I will see your faithfulness, Lord. I will see your goodness, Lord God. I will give you praise, Lord God. I will thank you for all that you have done for me, Jesus. Come on, somebody, open your mouth, begin to thank the Lord. Come on.
Oh, fill this house with your glory, Lord God. Hallelujah. The Bible says, enter his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Hallelujah. That's our chief one of yours. Oh, परमेश्वर के फाटकों के भीतर आ जा. धन्यवाद करते हुए, स्तुति आराधना करते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जा. Come into his presence with thanksgiving. Come on, rega si regende manushka legende. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. So great is Lord. सुनिए चीज़ों ये मेरा नाम तुम्हारा आन का दिन है. I want to forget everything this moment, Lord God. And I just want to say thank you, thank you, thank you, thank you, Lord, for never giving up on me, Lord. Hallelujah. Hallelujah. तुम्हें मज़ा हाथ के ना सोलू की ना बड़ा दुनिया आओ आन का दिन है. Worship us to step forward and begin to worship the Lord. Hallelujah. Come on, if you feel the presence of God, come, take your step forward and say, Lord, here I come. Lord, touch my life. Lord, fill my life with your glory. Fill my life with your presence. Hallelujah, my God. Hallelujah. Oh. Jesus, never let anything else sit on the throne of your heart. He's the King of Kings and the Lord of Lords. Let Jesus alone be enthroned in your heart. Let Jesus alone be enthroned in your heart. Hallelujah, Yeshua. Hallelujah, Yeshua. Come on. Hallelujah. Let the anointing flow in this house. Let the anointing flow in this house. Oh Lord, let your holy presence flow. Hallelujah. Hallelujah. He said, hallelujah. Oh, macam baca power deno. Site pauti. Jenna ami dewa lagi kita makan. Dem ka jenna melta. Makin dauran ami susegat raudan. Ani ami demak sodinan. Jepori ami poili so kalintoshi. Oh, don't let that ever happen to you. Then you stop hungering for the Lord. After you receive whatever God has given you, you need to seek Him even more. Hallelujah. Papa, maka sodakal khalte Lord. Maka sodakal khalte Lord. कितने बड़े जीवित तू कार्य को
पाहिजे. पण सोम्या हांवें सदांकाळ तुका नमस्कार करून तुमका शिकय. Cause me to come to you, God. Somebody tell the Lord, keep me hungry for you. More than ever. No matter how much you raise me up, let my head always be bowed down to you. इतले तुमका वय करीत. पण माझी मान सदांकाळ तुझी सवे भागवची सोम्या. तुमका शिकय. रेगमाथे, रेगमासे, रेगने, रेगसी. Oh. आमचं गोळी जाऊन आपल्या मार्गाचे चलयता. हालेलुया. वाकडी वाटेले आमका बायकांना आणि आपल्या स्वतःच्या मार्गात चलयता. नीट मार्गात म्हाका चलयता. सरस्पर माझं गोळी म्हाका कांयच उडयना. कितली पावटी हांव वागल्या रस्त्याचेर हांव सांडलेली असली पण माझ्या देवान म्हाका आपले वाटेन चलयले म्हणून हांव देवाक मान करता. And we thank the Lord for correcting us. And we thank the Lord for bringing us back into His path. Because His path is truth, His path is life. That's our rosto जाऊन असा उजवणात बोललो. That's our rosto जाऊन असा स्वतःचो. हालेलुया. देवान म्हाका वाकडी वाटेले बाहेर काढले. देवान म्हाका फुटीचे जीवितातले बाहेर काढले. आणि देवान म्हाका स्वतःच्या मार्गावर हाडले. कित्याक हांव ताचे म्हणून. Because I am His. Rabba shakaba raze ke ne nabana ne.
मुझे अपनी बाहों में लिए हुए तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए Hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for protecting me. Come on, let your heart worship the Lord. मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल आंखों की पुतली जैसे
Come on, let the anointing increase, Lord. Let your presence take over us right now. Sing his name, Lord. Sing his name, sing his name. Oh, God's name. Yeshua, sing his name. Jai, jai, Yeshua. Sing his name, sing his name, sing his name. There is power in his name. There is power in his name. There is power in his name. Come on, sing his name. Jesus said now, Sophia nama paroswarte. Hallelujah. Wanda jivita tu raz Lord Jesus. Hallelujah. Soitana kosle raz wanda jivita kuru miauchena. The enemy cannot rule my life, Lord. Rabashana dia rekesine rekesine. Oh Lord, you are the Lord of my life. You are the Lord of my life. You are the King of my heart. और जब काल का तो धोनी तू, और कोई भी प्रभु ना नहीं करेगा मेरे जीवन पर. Hallelujah. तू मुझे काल का तो धोनी, तू मुझे जीने का तो धोनी. You must increase and I must increase. Hallelujah. This is my most precious moment. ये सबसे कीमती पल है तेरे हुजूरी में, तेरी उपस्थिति में, in your presence, Lord. Hallelujah. सबसे कीमती पल है परमेश्वर. तू यहाँ पर है. You are here, Lord God. असलों में नहीं ना कोई नहीं ना. Hallelujah. तुझे आज ही पाठ सुनिया. बांधना परस वोड़ते. बांधना परस वोड़ते तुझे आज ही पाठ. Hallelujah. रेबासी में नहीं रखिया दार. You are all I want. In your presence I am healed. In your presence I am delivered, Lord. Oh, तेरे उपस्थिति में, तेरे हुजूरी में चंगाई है प्रभु. Come on, let's have ready. The fire of the Holy Ghost is here. Hallelujah, hallelujah. Just worship the Lord. Worship the Lord. Sneha, Sneha, come here. Sneha, come here. Somebody stand behind us. The Lord wants to set you free. You are a worshiper of the living God. And today the Lord is giving you something. Yeah, no, she's fine there. She's fine there. Just stand behind her. Oh, he wants to give you the baptism of fire again. The baptism of fire again. Hallelujah. Oh, he's giving you the baptism of fire again. Hallelujah. You are a worshiper. You are a worshiper. Hey, you are a worshiper. Come on, people of God. Worship Him. Worship Him. Worship Him. Yes,
worship. He's giving you back what you lost. Oh, He's giving you back what you lost. Hey. Oh, the eyes of the Lord were always upon you, Sneha. He has been watching you. He has been watching over you. He has been protecting you. He has been taking care of you. He says, you are my daughter. You are my daughter and I love you. You are my daughter and I love you. I've created you to worship me. Oh, that's where your place is. That's where your place is. Oh, Yeshua. Oh, so let the king of my heart be the mountain that I run, the fountain I drink from. Oh, He is my song. Let the king of my heart be the mountain that I run, the fountain I drink from. Oh, He is my song. You never, ever, never, 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 never let me down. Oh, you will never, 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 never let me down. Hallelujah. Oh, मेरे दिल का राजा, मेरे पाँव की चट्टान, तू मेरा शरणस्थान। Oh, तू मेरे दिल का वीर। Hallelujah. Oh, मेरे दिल का राजा, जीवन का सोता है, तू मेरा मुक्तिदाता। Oh, तू मेरे दिल का वीर। तू मुझे कभी भी नहीं, कभी भी न छोड़ेगा। यीशुआ, तू मुझे कभी भी नहीं, कभी भी न छोड़ेगा। तू मुझे कभी भी नहीं, कभी भी न छोड़ेगा। You see the presence of the Lord is here. Oh, तू बड़े मेरा तू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशुआ, तू बड़े मेरा तू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मेरा तू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े हालेलुया, मेरा तू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु, oh my Jesus, यीशु, यीशु, oh यीशुआ, 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 स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं गठू। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं गठू। तू बड़े मैं गठू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Glorify my life, Lord. Oh,
lebasan ni kain ko. Lebasan ni kain. As you worship the Lord, some bondages are going to break. Some bondages are going to break. Something that is weighing heavy on your heart. I see the Lord is going to take off something. The Lord is speaking to you. That God's going to take something heavy that's been upon your heart. He's going to set you free today from that which was disturbing you, from that which was weighing on your heart. Oh, that which has been troubling you. The Lord's going to set you free today. And the Lord says, with God there is nothing impossible. And He says to you, my grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. Because you're my daughter and I have a covenant with you. I have a covenant with you. I have a covenant with you. That will come in chota. I will never leave you. My grace is sufficient for you. Oh, Rama Shaba, my God, right now, I break it off you. Whatever has been troubling you, I break that chain. I break that chain. I break it now. In the name of Jesus. Be free, daughter of God. Be free, daughter of God. Be free. Be free today. Hallelujah. Oh, He's given that to you on your tongue. Come on, speak it. Yes. 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 Everybody worship the Lord.
all that is important for you. This is your moment. कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे छाए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी बात है इश्क तू जो मेरे साथ है, इस दिल को सुकून है, इश्क तू जो मेरे साथ है। कुछ अलग सी बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है, इश्क तू जो मेरे साथ है। क्या पता ना मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता ना मुझे तू मोहब्बत है। तू तेरी हसरत लगता है मुझे। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। तेरे कंधे पे सरियों मेरा और रो रो यूं ही चंद पल। मेरी नजरें तुझे पर टिकी, वक्त तब जाए दिल जाए डर। तेरे कंधे पे सरियों मेरा और रो रो यूं ही चंद पल। मेरी नजरें तुझे पर टिकी, वक्त तब जाए दिन जाए। कोई तुझे सा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझे सा नहीं खूबसूरत है। इस दिल को तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है, इश्क तू जो मेरे साथ है। कुछ अलग सी बात है, इश्क तू इस दिल को सुकून है, इश्क तू जो मेरे साथ है। क्या पता
moment, can we just worship Him in His embrace? उन्होंने तुझे अपनाया है. He has accepted you. He has accepted you. He is holding you this moment. Jesus tu kambing ko na ya balay, kacibingin tu asal. तेरे कंधे पे सर हो मेरा, और लो लो यूं ही मेरी नज़रें तुझे पर टिकी, वक्त दम जाए दिन जाए. all I long for, your presence. I'm hungry for you. I'm thirsty for you.
This is my reward. Your presence is my reward. This is all I need. Jesus, you are all I need. Soaking you in His presence. भिजवता तुका आपल्या आशीर्वादान. भिजवता तुका, soaking you in His presence. उसके हुजूर में भिगा देता है तुझे. और क्या चाहिए? Soaking you, soaking. Let the angels sing in this house. Let the angels sing in this house. Let your people hear the angels singing. I pray you hear heaven today. आठवड्याचे गायन तुका आयकोंक येवंक. Sweet Jesus, thank you. Sweet Jesus, precious Jesus, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You are here. You are here. Thank you. Thank you. You are here. Thank you. You are here. Here, Lord. Thank you, sweet Jesus. You're here, Lord. You're here. You're here. Jesus, you're here. Jesus, you're here. You're here, Lord.
Fire on you! Fire on you! Holy fire in this place! Holy fire! Holy Kidneys are getting healed. Hallelujah. Oh my God, I feel the anointing in this place. Hallelujah. I don't know what is your sickness, what is your problem, but Jesus is here to heal you. Jesus तुझ्यावर सर्जरी करता. Jesus तुझ्यावर ऑपरेशन करता है बेटा. Hallelujah. लेके मेरा की हमारा कैसे के मेरे के. I cancel the surgery of the doctors and I say Jesus is doing a surgery. Jesus तुझ्यावर ऑपरेशन करता. Jesus तुझ्यावर सर्जरी करता. Come on. Oh, fire of the Lord. Hey. Woo. Hallelujah. Jesus कोणाच्या हाती हात तुझ्या हाती हात लायता. God is touching your arms right now. कसले प्रॉब्लेम असले तुझ्या हाती होईल प्रॉब्लेम असले तुझ्या हात जला राहता होईल का Oh, frozen shoulder getting healed right now. Come on, lift it up. Yeah.
awareness of you. Increase their awareness of you. Sopracconi, che tu ci vogliamo. Make us sensitive to your presence. Make us sensitive to your presence, Lord. Oh. Woo! Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, Father, we thank you, thank you. Hey, 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 hey. Woo! I pray everyone will feel the glory of the Lord. I pray everyone will know that Jesus is here. I'm feeling so full, I want to give it. Yeah, receive it, receive it, receive it, receive it. Hallelujah. Say me, brother, come here, come here, come here. Oh, receive it, receive it. Such an anointing, such an anointing, such an anointing. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Come on, those of you who want to receive it, come in the front. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Come on, come on. Read the line, see the line, the ring about the rest of the day. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Deus sudah bitor kita supernatural काम करता तुझे कुड़िन बितर kita काम करता Hallelujah! Hallelujah! तुझे कुड़िन बितर देव को से होते काम करता Hallelujah! This is your birthday gift from the Lord. Riba sebre, open your hands. Receive it. Shamale me rega sebre deke rebe. Yabra sombro do. Oh, what is what you're seeing in the reward?
Woo-hoo. Hey, hey, hey. Woo. My God, receive. My God, receive. My God, receive. Receive. Hey, 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 hey. It's a hey, hey, hey. Oh. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. You're not left out. You're not left out. You're not rejected. You are in that Saturday. Oh, you may have forsaken for a moment, but with great mercy I am gathering you, says the Lord. With great mercy I am embracing you, says the Lord. Hey, 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 hey. Come on, just worship. Worship the Lord. 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Your glory is tangible in this place. Lord, you are doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai manifest himself. Oh. Yes. Yes. Come on, free. Free. You are free to worship him. You are free. Oh, he sets you free. Oh, he sets you free. He sets you free. He sets you free. He sets you free. Jesus sets you free. He sets you free. He sets you free. Ooh. Can you feel? 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 Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith.
Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Oh. He will manifest. He will manifest. कोणाच्या आडांक कसले प्रॉब्लेम असले जाल्यार ह्याच वेळार जेजूच्या नांवान तुका पेखोणी मेळटा. तुझ्या आडांनी भितर पासून कसले प्रॉब्लेम असले जाल्यार जेजू ह्या वेळार तुका पेखोणी दिता. तुझ्या बेंडाक कसले प्रॉब्लेम असले जाल्यार जेजू ह्या वेळार तुका फिक्स करता. ह्याच वेळार तुका पेखोणी दिता. अगर आपके कमर को कोई दर्द था, आपके शरीर में कोई दर्द था, यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा है. He is healing you right now. He is healing you right now. He is healing you right now in the name of Jesus. Oh, remahataras tam resta, legrisen runde brahine meneke, rebostam ratum rushtak le krene beha. Hallelujah. Oh, oh, oh. Yes, 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 yes. I see the word memory problem. There is a memory problem for people in this place. Some people are there, few people are there. तुका उघड आसतना तुझे मेमरी रोखडीच तू विसरता. तुका रोखडेच विसरूंक जाता जे तू कितें खंय दवरलां तें तू विसरता. आनी जायते पावटी तुज्या लागीं वस्तू शेणटात. आयज जेजू तुझे ब्रेन टच करता. तुझ्या भितरले जे तुका ट्रॉमाज असले, तुका तुझ्या जिवितांत जे कितें घडलां ताका लागून तुझ्या मनाक धपको बसलेलो, ताका लागून जेजू आयज तुका तुझ्या मनाक धपको बसला तो पेखोणी दिता. He is healing you of your trauma and he is restoring your memory right now in the name of Jesus. Receive your healing now. Right now. परमेश्वर आपके मन को छू रहा है. Oh yes, the traumas of your life, जहां पर लोगों ने आपको धोखा दिया, मन को चोट लगी, बहुत स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, इसकी वजह से कुछ चीज आप भूल जाते हैं. The Lord is healing you right now. Uprastine mehine brakida zamroti egeri hemeki akradine mekese kerebehe ani chizu munta konia zagera zaite moine zale तुवें माकला देवा लगी ते तुझ्या आसनोई जावं की ना, पण आता जरी तर तू विश्वास दवरशी जाल्यार आता तू सारके बॉर्डरार पावलेले आसा. जरी तुझे जे कितें काम जावपाचे आसा ते आता जातले. परमेश्वर कहता है बहुत महीने हो गए हैं कि आप इंतजार में हैं कि आपका काम क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है अभी आप वहां पर पहुंचने वाले के लिए पहुंचने वाला है. You are on the border. आप बॉर्डर पर है. अभी द्वार खोलने वाला है. अभी आप निराश नहीं होना. अभी आप संयम रखना, थोड़ा सब्र रखना. A little patience, for God is about to open that door for you. परमेश्वर आपको द्वार खोलने वाला है. हालेलुया. रेबास्ताविया स्ताविया मासीरा एब्राशालोंदा रास्तो ब्राशादेलेके लिग्रासम रासोंग्रा देलेके. Hallelujah. The Lord says, I want to see you grow up as mature children, spiritual children, no longer like children, but mature sons. Hallelujah.
Karabashtara. Oh. Thank you for your anointing. Thank you for your beautiful presence. Check your leg pain. Check your leg pain. Just keep doing that. Keep doing that. Say thank you, Jesus, for healing me. Keep doing that. Yes, yes. Yes, hallelujah. Reshama Tara. Lese Anto Banta. Rese Prato. I rebuke that. The Lord says that I am doing the surgery for you. I rebuke that condition that the doctors have said in the name of Jesus, and I cancel the surgery. As the Lord said, I am canceling your surgery. Oh, He is healing you supernaturally. Hallelujah. Rahine Meta. Hallelujah. Hallelujah. I want you to walk forward. Walk forward. Walk forward. Is your leg paining you now? Yeah, it's paining you? Yeah? Alright. You trust the Lord to do a supernatural work in you right now. Lord, right now. A supernatural work. So that the pain goes as He walks. To toltolo ani tolta. Immediately check the problem asa. Just to nawan ta kape kudinently. Chesuto ta chabidorik surgery kotta. Oshetu in sanda. Right now, I rebuke that pain. Walk in the name of Jesus. Walk. Turn. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Hallelujah. Let's lift your hands. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Say, Jesus, I thank you. You are my healer. You are my healer. You took all my pain. And I trust you that you have healed me. I don't need a surgery. Jesus, hallelujah. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai,
Lord, you are doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. We're so grateful. We're so grateful, Jesus. There is nobody like you, Lord. There's nobody like you, Lord. There's nobody like you, Lord. Thank you for healing. Thank you for healing. Amen. Yes. How are you feeling now? आता कशी दिसला? आता बरे दिसला. पाय long time खूप दुख असतं पाय. डॉक्टराकडे गेलो 2 महिने आणि ट्रीटमेंट केलं आणि लास्ट टाइम डॉक्टर म्हणून आपण काय समजावलं की नाही आपल्या पायात प्रॉब्लेम होतो. MRI करून मागीर सिस्टरी प्रायवेट म्हणल्यार MRI करून लायला. सिस्टरने प्रेफरन्स चालले पेन नाका जीजस विल हील यू आणि डॉक्टरांनी व्हडल्या हें ना क्रिस्टना ओन्ली 2 or 3 स्टेजीस पडटले पण ताका 1,80,000 तुका दिवचे पडटले. हांवें म्हणलें ओके डॉक्टर म्हणलें आनी जोजफाक सांगलें आनी सिस्टरीक सांगलें म्हणल्यार ह्या नाका जीजस विल हील यू म्हणलें. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Amen. Amen. You may be seated. Just a few minutes. We just share something. Because God, you can sit where you are, no problem. Bosong zaitinga bosat. Queen bosong zaitinga bosat. Hallelujah. Oh, Jesus, thank you, Lord. Okay, quickly. Praise Jesus. I cannot send you without the word. So I will. Please put your phone on silent mode. Come on. Hallelujah. Quickly find your phone. When the phone rings and it doesn't seem to be stopping, you know it's in a woman's bag. Because women take a lot of time to find their phones in their bags. Always, huh? God is good. And all the time. Do you believe God is doing something beautiful, something new? Amen. Renewal, refreshing is come to you today. Hallelujah. देव तुझ्या भितरले सगळे ती जोड आय सगळी काढून उडयता. देवाच्या आजीपणानूच पुरो आमकां. आमेन. ताच्या आजीपणान येवकूच आमकां पुरो. आमेन. तोच आमकां जाय. ताचे बरोबर आमी सांडलेली. आमेन रे आमी. आमेन. Hallelujah. All right. Let's go to 2 Corinthians chapter 3. And the Holy Spirit will give this word, I believe, in a different way today. Thank you, Lord.
Okay. 2 Corinthians chapter 3. Okay. While you are there, can you just also open Romans chapter 12? Romans 12. Romans 12, verse 2. And do not be conformed to this world. Romans 12, verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. है ना? रोमियो का 12:2. Hallelujah. Thank you, Jesus. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. या आताच्या संसाराच्या नेमाप्रमाणे तुम्ही चलू नका, पण जशे देवान तुमच्या मनाची न सोडणी केल्या तशीच तुमच्या जिविताची चालू सारखी नवी जावं दी. अशे देवाची शिकवण ती कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें तुमी वळखूंक पावतल्या. Hallelujah. Okay. So do not be conformed to this world. म्हणजे संसाराच्या नेमाप्रमाणे चलू नका. Is that clear for you? Is that clear? जैसा ये दुनिया कर रहा है वैसे आपको नहीं करने का. Is that clear? Hallelujah. या संसाराच्या नेमाप्रमाणे तुम्ही चलू नका. हे कोणा लागी उलयता जी कोण देवाचेर विश्वास दवरता पळय तांच्या लागी उलयता. हे संसारी लोकांक न्हय, हे तुका आनी म्हाका. Hallelujah. By the way, देवान उतर आपले बरयला. The Bible has not been written for the unbelievers. It has been written for you, for the children of God. देवाच्या भुरग्यांक. Hallelujah. कित्याक हे बापाची चीट तुका. हालेलुया. बापाची चीट आपल्या भुरग्यांक, जो भुरग्यांकूच सोसमतले हांगा कितें बरयलां तें. हालेलुया. Amen. ओय आमी संसारान आतली, पण देवान आमकां संसारांतली भायर काडून देवान आमकां आपली भुरगीं केली. संसारान आसतना देवाचें उतर आमकां सोंसमन आसलें, पूण आतां जेन्ना आमी देवाशीन आयलीं तेन्ना पवित्र आत्मा आमकां दिलेलो आसा. हालेलुया. पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता आनी पवित्र आत्मा आमकां देवाचें उतर जागृत करता, खरें करता, जिवें करता. हालेलुया. Amen. सो हे जे उतर सांगता ते संसारी लोकांक न्हय, हे तुका. Hallelujah. E tuka e maka. Hallelujah. Hallelujah. Mori e tuka e maka. Hallelujah. So या संसाराच्या नेमाप्रमाणे चलू नका. संसार जसो चलता तशें तूं चलू नका. पूण सगळीं म्हणा पूण. But be transformed. Okay. हे वर्ड जे ट्रान्सफॉर्म्ड आसा, हे उतर ट्रान्सफॉर्म्ड म्हणजे इन ग्रीक, इन युनानी भाषा म्हणटा आनी ग्रीक भाशेन हे उतर मेटामॉर्फो. Okay, be transformed, बदल जाओ. Okay, मन का परिवर्तन करो. Okay, this word transformation म्हणजे metamorphosis. Actually, ये उतर यूज करता केन्ना जेन्ना एक कीड, तुवें एक कीडीक पळयला बटरफ्लाय जावच्या आदी एक कीड, कैटरपिलर पता है क्या है? कैटरपिलर क्या है पता है? वो एक कीड़ होता है ना. बटरफ्लाई बनने से पहले वो पहला एक कीड़ा होता है, राइट? इट इज अ कैटरपिलर. सो उसका बॉडी बहुत ही अगली है. Its body is very ugly and it's not very pleasant to look at when it is a caterpillar. Okay, जेन्ना ती कीड आसता तेका पळोवपाक तितले सोबीत दिसती पडना. ओके, पूण ही कीड कितें करता ते आपल्या भोंवतणी एक ककून करता, एक घोंटेर करता आपल्या भोंवतणी. केन्ना पळयला तुवें? अपने आप को एक ककून में डाल देता है ये कीड. ओके, और अपने आप को इस घोंसला बनाता है और इस घोंसले में वो अंदर जाता है. goes into that and every time it is, you can see that kid. पहिला केन्ना कीड पळयला तसली? ओके, every time it is struggling inside. ताच्या भितर ते स्ट्रगल करता. ओके, understand? So when you see this thing, this is a process. Okay, आणि एक दीस जेन्ना तू पळयता ताका ती कीड आसता, ती एक दीस तेरे पेट घोंटेर कुठे तो भितर आसता, तो तेरे पेटूस तो फ्लिप जाता आणि तो एक बटरफ्लाय जाता. सो ही कीड जी आसता तो एक बटरफ्लाय जाता. सो ये जो प्रोसेस आसा, ये जो प्रोसेस होता है कीड से ये बटरफ्लाय बनने का, बटरफ्लाय पता है? तितली बनने का. ओके, तो बटरफ्लाय जावच्या आधी, ओके, आम्ही किती म्हणतात
पाकोटो कीड असता पाकोटो जावच्या आधी ओके जे पळय प्रोसेस असता ताका म्हणटात ट्रान्सफॉर्मेशन मेटामॉर्फोसिस हे उतर ट्रान्सफॉर्मेशन ओके दिस इज द वर्ड ओके सो तुम्ही संसाराच्या नेमा प्रमाणे चलों नाकात पूण तुम्ही ट्रान्सफॉर्म जायात कशी तुम्ही ट्रान्सफॉर्म जायात तुम्ही मेटामॉर्फोस जायात ओके समजले हो प्रोसेस तुमचो जावन दी कसो ओके तुमच्या मनाची नवसरणी करून हालेलुया तुमच्या मनाची नवसरणी करून आपका मन का परिवर्तन जब आप करते हैं तो आपका पूरा परिवर्तन हो जाता है बी यू ट्रान्सफॉर्म तू आकेच बदलता जेन्ना तुझे मन बदलता हालेलुया जेन्ना तुझ्या मनाची नवसरणी जाता हालेलुया हालेलुया सो देवाक जाय की आमी सगळी जाणां बचपना आमची सोडून आमचे भुरगेपण सोडून आमी पूत जावपाक सन्स जावपाक हालेलुया आमेन कित्याक आमी देवाच्या राज्यान जोडून घेतला पूण जेन्ना मनीस जोडून घेता जेन्ना तो धाकटुलो आसता धाकटुलेत आसतना तुका खबर आहा धाकटुलेत आसतना सगळी जिम्मेदारी माय पाय त्या भुरग्याक दिना पूण जो भुरगो जेन्ना वाडटा तेन्ना जिम्मेदारी ताका दिता आनी अधिकार ताका दिता पूण कितले फावटी आमी पळयतात की आमी सगळीं जाणां ल्हान भुरग्या भाशेन आसात आनी आमी आमची जिम्मेदारी खरेपणी घेयनात कितलीं वर्सां जालीं आमी देवाचेर विश्वास दवरला म्हणटात आमी म्हणटात की आमी देवाचें उतर वाचता आमी म्हणटात की आमी उपास आनी मागणी करता पूण तरी पूण आमच्या ह्या मनाची नवसरणी आमी करूंक ना ओके आमी नवसरणी करूंक ना म्हणून आमी आजुनूय वाडोवंक ना हालेलुया Amen. So देवाक जाय की आमी वाडलेले कित्याक जेन्ना तूं वाडटले तेन्ना तूं देवाची जिम्मेदारी ह्या संवसारांत करूंक शकतले हालेलुया यू गोना टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द थिंग्स दॅट गॉड हॅज कॉल्ड यू टू डू ओनली व्हेन यू ग्रो अप एंड ओनली व्हेन यू मॅच्युअर हालेलुया बिकॉज एज लॉंग एज यू आर अ चाइल्ड गॉड कैन नॉट ट्रस्ट यू विथ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हालेलुया फॉर एक्झाम्पल जरी तर तुज्या भितर भुरगेपण आसा तूं आजुनूय मॅच्युअर जायना तुजे भितर आनी देवाक जाय की तू एक इंटरसेसर जालो यू नो इंटरसेसर म्हणजे कितें एक विनोदी करपी एक विनती करने वाला परमेश्वर चाहता है अगर आपको एक विनती करने वाला बनाने ओके लेकिन आप अभी आपके अंदर अभी तक बचपना है ओके तू अजून तर मॅच्युअर जावंक ना कोणीय येता आनी म्हणटा म्हाजे पासत माग ओके आनी म्हाजे भितर अशे अशे प्रॉब्लेम आसा एंड दे टेल यू द सिक्रेट्स ऑफ युअर लाइफ ओके बिकॉज दे सी दॅट यू आर बिलीविंग इन जीसस तू जेजूचेर विश्वास देखून ती येऊन तुका आपले सिक्रेट सांगता आपल्या घराचे प्रॉब्लेम सांगता आपले मॅरेज प्रॉब्लेम सांगता पूण तुझे भितर अजूनही भुरगेपण आसा देखून ताचे सिक्रेट तू गार्ड करूंक जायना यू आर नॉट स्पिरिच्युअली मॅच्युअर अजूनही तू वाडोंक ना सो तू कितें करता तू तेंची स्टोरी घेता आनी ती स्टोरी देवाक भेटोवचे बदलेक तू वचून दुसऱ्यांक सांगता तांची स्टोरी सो दॅट मीन्स यू आर स्टील अ चाइल्ड यू आर स्टील गॉसिपिंग तू अजूनही लोकांच्यो गजाली करता गजाली तुवें मन करूंक जाय हालेलुया that's what I mean by saying you are still children apostle Paul says that as long as a child is a child he cannot be given certain responsibilities hallelujah so देव तुका जायते दिवंक सोदता पूण आजुनूय तूं वाडोंक ना amen hallelujah so God wants you to grow up and how will you grow up कशें तूं वाडटलें hallelujah कशें तूं वाडटलें तूं एक आत्मा जावन आसा amen how will you be growing when you renew your mind तुझे मनाची नवसरणी कर आनी कित्याक गरज आसा मनाची नवसरणी करून कित्याक आमी संवसाराच्या चिखलान चलतालीं आमी संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलतालीं संवसार जसो करता तशें आमी करतालीं सो आमच्या मनान आजुनूय तें पयलींचें आसा ओके ताका लागून आमी नवें करूंक जाय आमचें मन हालेलुया कित्याक कोणूय तर मनीस जेजू भितर आसा तो संत नवी रोसना जाता आदलें तें गेलें सगळें नवें जालें हालेलुया नवें हुंय जालें तुज्या आत्म्यान भितर जालें वेर इज इट इज इनसायड यू हालेलुया खंय तुजी नवसरणी जाल्या तुजो आत्मो complete new zalo you are a new creation kidak jesu tujha bitor ailo jesus has now come in you and you are a new creation hallelujah hallelujah I told you you're not becoming better than before you are completely new the old is gone and the new has come inside you hallelujah you are new inside आता वो भितर जो मनीस born again जाला ताका आमी वाडूंक जाय ताका आमी you must let it grow hallelujah as apostle Paul says that work out your own salvation work out means from inside you have to work it outside hallelujah because your salvation has come to you inside
inside, you have to work it outside. From your spirit to your soul to your body. Hallelujah. Hallelujah. Because right now you are inside out. Amen. Because your spirit, your soul, and your body. Praise the Lord. Go to 2 Corinthians 3:18. So I'm sticking to the word of God so that you get a compact message. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say I'm hungry for the word of God. Say I'm hungry for the word of God. देवाच्या उतराची भूक लागल्या. ती दांगूत लागल्या. देवाच्या उतराची भूक लागल्या. माका जाय देवाचे उतर. देवाचे उतर गरजेचे. हालेलुया. बोलो येशू मसीह की. Thank you, Lord. 2 Corinthians 3:18. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oshitor, आमच्या मुखामडाल वयलो पड्डो काडून एका आरशापोरी सोम्याच्या मोहिमेची किरणां आमी परती फांकयता. अशें आमी सगळीं बदलोन ताचो परजोल आमी परतून फांकयता. ताचे सारकी आमी ओदीक ओदीक जायत वेता. ताची महिमा ओदीक ओदीक आमच्या जिवांत फांकता. हें काम सगळें सोम्याचें आनी आत्मो म्हटला तो होच आमचो सोमी. ओके ओके. दिस वर्ड Konkani, let me translate it like this, okay? But we all, muna ami sogli. That's what it says here. But we all, muna ami sogli. Okay? With unveiled faces. Unveiled face म्हणजे कितें? आमच्या तोंडा वयलो पड्डो काडला. आमच्या तोंडा वयलो पड्डो काडला. कोणेन काडला आमच्या तोंडा वयलो पड्डो? कोणेन काडलो? जेसून. ओके. पड्डो कित्याक आसलो? कित्याक आसलो? जेन्ना मोसेस उंच पर्वताचेर चडटा आनी जेन्ना तो देवाचे मानामेत घेवन येता, when he's bringing down the commandments of God, that time it was written on the stone. हुई बरयलेले स्टोन. पत्थरों पर लिखा था परमेश्वर की व्यवस्था. मूसा जब आ रहा था नीचे, वो पत्थरों को लेकर आ रहा था. जेन्ना तो फातर घेवन आयलो, ह्या फातराचेर देवाचे मानामेत बरयलेले आसले. व्यवस्था म्हणजे लॉ बरयलो आसलो. जेन्ना तो सकला येतालो तेन्ना ताचे मुखार सगळे परजोळटाले. कित्याक तो देवाच्या आजीपणान आसलो. हालेलुया. The glory of the Lord was on his face, shining on his face. Why? Because God was speaking to him. देव ताच्या लागीं उलयतालो. Hallelujah. Hallelujah. When God speaks to you today, see the glory of God is on you today. Hallelujah. देवाचे आजीपण तुजे वयर आसा. देवाची महिमा तुजे वयर आसा. Hallelujah. So physically the glory of God was on the face of Moses. मोसेसाचे वयर त्याच्या तोंडाचेर इतली महिमा आसली. ताचें तोंड भरजोळीत इतलें लायक अ लायट बल्ब. ताचें इतलें ब्रायट शायनिंग आसलें मोसेसाचें तोंड. आनी ताका खबर नासली तो इतलो चमकतालो म्हणून. आनी ताणें म्हटलें तुजें तोंड इतलें चमकता. ओके. ताणें पड्डो घातलो आपल्या 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 तोंडार. ही पुट इट वेल. ओके. And he came in front of them. तेन्ना तो तांचेशीं आयलो आनी तो तांचे कडेन उलोवपाक लागलो. ओके. I'm not going there, but देवाची उतर आमकां सांगता. पौलुस म्हणटा कितें? पयलींची महिमा, पहली जो महिमा थी, जो मूसा के चेहरे पर आई थी, वो चलने वाली टेम्पररी ग्लोरी थी. ही देवाची महिमा जी आसली ती थोड्याच दिसांची आसली. कित्याक जेन्ना देवान तांचे बरोबर एक करार केलो तेन्ना जनावरांच्या रक्ता उदिशी तांच्या बरोबर वो करार असलो. ओके. पण आताची महिमा आमकां मेळ्ळ्या. ती जेजून आपल्या रक्तान आमच्या बरोबर एक करार केला. हालेलुया. जीसस मेड दिस कॉवेनंट विथ अस विथ हिज ओन ब्लड. हालेलुया. आपल्या रक्तान आमच्या संगत एक करार केला. उसने हमारे साथ एक वाचा बांधी है. किसने? यीशु मसीह ने. हालेलुया. यीशु मसीह ने. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. You look here. Hallelujah. यीशु मसीह ने हमारे साथ एक वाचा बांधी है. आमच्या बरोबर एक करार केला. ओके. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज अ कॉवेनेंट. ओके. एक कॉवेनेंट म्हणजे एक करार. ओके. कॉवेनेंट इसका मतलब है एक वाचा. वाचा का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. एक कॉन्ट्रैक्ट कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन कॉवेनेंट अलग है. कॉवेनेंट
कॉवेनेंट इसका मतलब है करार. करार टूट नहीं सकता है. ओके, कॉन्ट्रॅक्ट जेन्ना कोण करता एक मनशाक तर नाका तो कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल करूंक जाता. पूण that's why marriage is a covenant. Okay, marriage is a covenant. Amen. So शादी भी एक वाचा है जो हम एक दूसरे के साथ बांधते हैं. हालेलुया. जेसून आमच्या बरोबर एक वाचा बांधली, एक कव्हनंट केलो, एक करार केलो. ओके, म्हणजे कितें, म्हणजे देवान आमकां सांगलें पळय हांव म्हज्या रोगतान हो करार करता. हालेलुया. ही म्हजी कूड ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पिची. हालेलुया. आणि हे म्हजे रगत तुमचे पासून आणि सोमेस तुमचे पासून हे वारवतले. ओके, दिस कप इज द न्यू कव्हनंट इन माय ब्लड. म्हज्या रगतान एक नवो करार हांव तुमच्या बरोबर करता. हालेलुया. करार म्हणजे कितें, हांव तुमकां केन्ना सोडचो ना, हांव तुका केन्नाच सांडचो ना. हालेलुया. तूं म्हाका सोडल्यार पासून हांव तुका सोडचो ना. कित्याक हो कॉन्ट्रॅक्ट न्हू, हो एक कव्हनंट. हालेलुया. दिस इज अ कव्हनंट. सो I will not break my word. Even if you break your word with me, I will still keep my word to you. जे हांवें तुका सांगलां, यो प्रॉमिस हांव तुज्या बरोबर दवरतलो. तुवें म्हाका सोडल्यार लेगून हांव तुका केन्ना सोडचो ना. And that is the reason why God has never left us. आतां लागून देवान आमकां केन्ना सोडूंक ना. कितले फावटी आमी चुकलीं, आमी म्हटलें जेजू हांव तुका केन्ना सोडची ना, जेजू हांव तुज्या सदांच काल पांयाशीर आसतली, जेजू हांव तुका सदांच वर्शीप करतली. पूण मातसो संवसार आमकां आपलो उजवाड दाखयता, आमी जेजूक सोडटात आनी आमी संवसारा फाटल्यान धांवतात. पूण देव आमचो काकूटसार, देवान आमच्या संगत एक करार केला. हालेलुया. परमेश्वर अपने वादों का सच्चा है. हम उसको छोड़ते हैं लेकिन वो कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ एक वाचा बांधी है. Hallelujah. He made a covenant with us. It's not a contract. Hallelujah. But unfortunately, people make a contract with God. Unfortunately, munis ohe kotta deva sangata. Munta Jesu, हांव तुका केन्ना सोडचो ना. तूं म्हाका म्हजें काम दिशी जाल्यार न्हू, तूं म्हाका म्हजें काम दी न्हू, हांव तुका केन्ना सोडचो ना. आनी देव तांकां काम दिता. आनी काम दिल्या उपरांत आनी आपलें काम जाल्या उपरांत ती देवाक सोडटात आनी परत संवसारान भितर सोडटात. आमी देवा बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट करता, पूण देवान आमच्या बरोबर एक कॉन्ट्रॅक्ट करूंक ना, एक कॉवेनेंट केला. उसने हमारे साथ एक वाचा बांधी है, कॉन्ट्रॅक्ट नहीं किया है. हालेलुया. सो जेन्ना हो कॉवेनेंट ही वाचा ही प्रॉमिस आमच्या बरोबर देवान केला, हो करार ताणें आमच्या बरोबर केला, तेन्ना देवाची महिमा आमचे वयर आयली. हालेलुया. देवाचें उतर सांगता, द वर्ड ऑफ गॉड सेज दॅट जीसस इज the exact glory of God. Hallelujah. जेजू जावन आसा देवाची महिमा, बापाची महिमा. जाणें जेजू पळयला ताणें बापाक पळयलो. Hallelujah. He that has seen me has seen the Father. That is why this doctrine of only Father, no Jesus, no Holy Spirit, it is wrong doctrine. Hallelujah. कोण जे म्हणटा फकत बाप आनी जेजू ना आनी पवित्र आत्मा ना, ही wrong doctrine. कित्याक जेजून म्हटला जो कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. He that seen me has seen my Father. I and my Father are one. हांव आनी म्हजो बापूय एक. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. So the Lord has made this covenant with you, and Jesus is the glory of God. Jesus जावन आसा देवाची महिमा. Hallelujah. So ही महिमा पयली असली ती महिमा आदल्या कराराची, सगळी म्हणा आदल्या कराराची महिमा वयता तसली. पूण तोरी आसतना मोसेसाच्या तोंडाचेर ताणें पडदो घालचो पडलो. If that glory which was fading away was so glorious, okay, जे पहिले असले तरी तो इतले मोहिमेमून असले, आता कितले मोहिमेमून सांगचे ना. हालेलुया. कित्याक तो करार, वो करार जो परमेश्वर ने किया था, वो वाचा जो बांधी थी, वो जानवरों के लहू के द्वारा, लेकिन अभी जो उन्होंने किया है वो अपने लहू के द्वारा किया है. इसलिए हालेलुया. This is glorious. Amen. Much more glory than before. Much more glory. Hallelujah. Alizanka imoima meola.
those who have received this new life, तांच्या वयलो जांकां नवें जिवीत मेळ्ळां तांच्या दोळ्याच्या वयलो पड्डो काडला. हालेलुया. आतां ती आदल्या करारा प्रमाणे चलनात पण नव्या करारा प्रमाणे चलता. हालेलुया. Hallelujah. Not that the old covenant was bad and evil. It was good. But God now made a new covenant. Hallelujah. एक नवी वाचा आमच्या बरोबर बांधल्या ताणेन. Hallelujah. आणि जाणेन जेजूक स्वीकार केला तांच्या दोळ्यावयलो पड्डो काडला. Hallelujah. तोरी असताना जेजू आयलो, जेजू आमच्या पासून मेलो आणि तिसरे दिसाक जिवंत जालो. यीशु मसीह आया, वो मरा हमारे लिए, तीसरे दिन जीवित उठा. फिर भी लोगों के आंखों से पर्दा हटा नहीं है. कितली जाणा अजूनही आपल्या दोळ्याचेर पड्डो घातलेलो आसा आणि तांकां दिसती पडना देवाची महिमा. Hallelujah. They still cannot see. They still cannot see. Now the Bible says, okay. Now the Bible says that God wants you to be transformed. Say, okay. But we all with unveiled faces, म्हणजे आमच्या दोळ्यावयलो पडदो काढलो. Hallelujah. कितली जाणा म्हणटा माझ्या दोळ्यावयलो पडदो काढलो, पर्दा हटा दिया है यीशु मसीह ने. Hallelujah. हमारे आंखों से पर्दा हटा दिया है. Amen. अब पहले की तरह सोचते नहीं है. Hallelujah. It has been removed. काढला देवान आमच्या वयलो. But we all with unveiled faces beholding as in a mirror the glory of the Lord. Okay. जशे एका आरशान पळयलेल्या भाशेन देवाची महिमा आमी पळयता. Okay. Wait. Let me read this. We are beholding the glory of the Lord, are being transformed. Beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of God. Hallelujah. आमी ट्रांसफॉर्म जाता. यहाँ पर ये सेम वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है. ओके. हम जैसे महिमा को, परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, हमारा परिवर्तन हो रहा है. As we look at the glory of the Lord as in a mirror, जैसे आईने में दिखते हैं, जसे आरशान पळयता आमचे रूप, तोशे आमी जेन्ना देवाची महिमा पळयतात तेन्ना आमी ट्रांसफॉर्म जातात. You know what again that word transform? Metamorphosis. Same word what is used for caterpillar to butterfly. Okay. तितली बनने से पहले वो कीड़ा होता है. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रोसेस है. Everyone say it's a process. It's a process. Hallelujah. आप अगर तितली बनोगे तो ये प्रोसेस जरूरी है. Amen. But the transformation is important. It is important. Say it is important. जोरी तोर तो पहिले भाषेनच आसा. Then you how fast does a caterpillar go? कशी कीड चलता? I don't know to explain to you. I could have done it on the floor, but you know, कीड कशी चलता तो पहिला न्हू. It's ugly. Okay, but it's very slow. कीड के slow, no? Okay, but what about butterfly? तितली कैसा? Butterfly. It's flying. Okay, and it's beautiful. It's beautiful. It's glorious. ताका पळयला केन्ना? कितले बासांचे बटरफ्लाय आसता, पाकोटे आसता. पळयला केन्ना? इतनी खूबसूरत है वो तितली. हाँ, लेकिन वो तितली बनने से पहले क्या था? कीड़ा था, कैटरपिलर था. ओके, सो ये कैटरपिलर टिल बटरफ्लाई होने को ये वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, ये चेंज. एवरीवन से चेंज. So the caterpillar changes into a butterfly, but it was a caterpillar before. Hallelujah. So so आमी पयली जेन्ना आमी जाल्यान तेन्ना आमी एका ल्हान भुरग्या भाशेन आमकां फुडें वचोंक जायनासलें, रायट? Thank God he doesn't call us caterpillars. He calls us babies. He's babies. He's saying, you're my baby. But don't remain baby. Grow up. Hallelujah. Tell your neighbor, grow up. Grow up. Okay? वाढूंक जाय. हाँ? Baby? अभी नहीं. अभी बड़े हो गए. Hallelujah. You have to grow up. You have to become son. So transformation. Okay? Important. Okay, बाबा caterpillar रावू नाका. तू तितली जा, पाकोटो जा. Okay? कित्याक तुका देव पाकोटे दिवंक सोदता आनी तुका उडोवंक सोदता. Okay? Hallelujah. By the way, butterfly has only a life of 5 days. You know that? एक butterfly या संसारान फकत 5 दीस जियेता. ताका पळय. एक दीस येतलो, 2 दीस, 3 दीस, 4 दीस, 5 दीस येतलो. मागीर ना मरे तो सद्दां येतालो
आता ना तेका देवान 5 दीस दिला. तो बाबडो जाणा आपले दीस 5 दीस म्हण, पूण मनीस नको आपले दीस ह्या संवसारान कितले कमी पळय ते. सजवता तो बटरफ्लाय आपली ब्युटी दाखयता आनी आपलें काम जें दिलां तो करता. फुलाचेर बसता आनी सगळ्यांक तुका खोशी करता, म्हाका खोशी करता. रायट? ताचें काम तें देवाची ब्युटी दाखोवपाक. आनी तुजें काम कितें? देवाची ब्युटी दाखोवपाक, देवाची सोबिताय दाखोवपाक. परमेश्वर की खूबसूरती को दिखाने का आपका काम है. वो तितली तो अपना काम करता है, आप क्या करते हैं? वो तितली तो जानता है मेरा 5 दिन है, आपका कितना दिन है. परमेश्वर ने कहा है कि देखो मतलब देवा अपने दिन को गिनो कितना है ये दुनिया में, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन टेम्पररी है. जस्ट एज द बटरफ्लाई, योर लाइफ इज वेरी टेम्पररी. पूण जितले दीस आमकां देव दिता देवाची सोबिताय आमी दाखोवंक जाय. हालेलुया. वी गॉट टू डिस्प्ले द ग्लोरी ऑफ गॉड. हालेलुया. यू नो, and telling you this is one of the things that gives us the strength. आमकां देव ही गोठाय कित्याक दिता? कित्याक देवाक जाय की आमी हांगा. सी, I am happy to do this. You know, when I come here I take the guitar. आवय गे आयज म्हाका वाजोवचे पडटले आनी सॉंग म्हणचे पडटले. कितली वाज येता तशें करून न्ही जाल्यार हांव हिंगाच पडटली हांगा. म्हाका कांयच करूंक जावचें ना. हालेलुया. पूण भितर एक जेन्ना उजो आसता, भितर एक जेन्ना भूक आसता, दुनिया तुवें म्हाका विचून काडला ह्या तुज्या भुरग्यां पासत. हालेलुया. तुजी सोबिताय ह्या तुज्या भुरग्यांक दाखोवपाक तुवें म्हाका विचून काडला. हालेलुया. You have chosen me to display your glory and your beauty to your people so that they catch what I am doing and they do the same thing. Hallelujah. Hallelujah. So, कशें आमचें ट्रान्सफॉर्मेशन जाता, कशी आमी बदलतात. Okay, change. How are we changing? Okay, how do we change? We change like this. We behold the glory of the Lord. Thank you, Lord. We behold the glory of the Lord. Okay? Now, Jesu devachi moima, right? I'll tell you this. Jesu devachi moima, right? 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 Okay. Now, Jesu आता तुझ्या भितर रावता, right? So देवाची महिमा आता खंय हा? So जेन्ना तूं बदलता आनी तूं देवाची महिमा परकट करता, आता तूं देवाची महिमा जाता. Because he that is joined to the Lord is one spirit with him. जो परमेश्वर के साथ जुड़ा है वो उसके साथ एक है. सो अगर परमेश्वर पर पिता की महिमा है, उसके साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो अभी आप उसके साथ एक है, तो त्याच्या बरोबर एक हा. हालेलुया. सो आता देवाची महिमा कोण? तू 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 तू. You are now the glory of God. Hallelujah. Because Jesus is with you, in you. Hallelujah. तो तुझे भीतर आसा, तुझे संगत आसा. That's why now you are the glory of God. Hallelujah. But how are you going to be changed? How are you going to be changed? First thing, you must know, change comes from within. Okay? Change is not measured by how rich you become. Change यानी बदलाव. बोलो बदलाव. बदलप. मनीस बदललो. कसो तू मेजर करता की मनीस बदललो म्हण? देवा भाशेन जालो म्हण? कसो तू मेजर करता? ताच्या लागीं आतां पयशे खूब जाले म्हण? Is that your measurement? It's not how you measure. Change जालो. पयले धाकटुले झोपडेन रावताले, आतां घर बांदलें. Wow, wow, wow. Nothing wrong in that. But that's not showing that you have changed. It's only showing that you got money. Hallelujah. पहिले इतलेशें काम आसलें, आतां तूं व्हडलें काम करता. आतां सुबेज पगार मेळटा. आतां तूं चर्चीक येयनासलो, आतां तूं चर्चीक येता. वा 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 वा. चर्चीक येता. प्लीज कम. सिस्टर म्हणटा अशें तूं घरा रावशी. पूण तूं चर्चीक येता, वो रितीराक येता म्हणून तुजो बदलाव. हाऊ इज इट? फर्स्ट थिंग, पयले स्वतेर. आय एम टेलिंग दिस टू इन शॉर्ट बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ टायम. ओके? पयले स्वतेर तुवें
जेन्ना हांगा पळयता तुवें देवाची महिमा पळोवपाक जाय. कोणा भितर? तुजे भितर. ओके, वेन इज द चेंज कमिंग? इट कम्स इन यू फर्स्ट. ओके, हाव लिसन. तू पळयता ह्या आरशान, देवाचे उतर म्हणटा न्हू, यू लुक इट इन द मिरर, ये आईने में देखते, राईट? जेन्ना तू ह्या आरशान पळयता तेन्ना पयलें तुजें रूप तुका दिसती पडटा आनी तू म्हणटा, हाव वॉज आय लुकिंग एट माय सेल्फ फर्स्ट? वेन आय यूज टू सिन आय यूज टू कंडेम माय सेल्फ. जेन्ना हांव पातक करतालो हांव म्हाकाच म्हाजी इतली वाज येताली. ओके, कोणेनूय तर म्हाका कितें म्हटलें जाल्यार म्हाका रोखडेंच लागतालें. ओके, मनीस अशें म्हणटा तशें म्हणटा म्हणून म्हाजें तकलेन उरतालें, पूण हांव म्हाकाच कशी पळयतालें पयलें. कितले फावटी म्हजे भितर सुइसायडल थॉट्स येताले की म्हाका जियोंक नाका संवसारान, म्हाका हे घर सोडून म्हाका उगून येयल्या घराची घर छोड़ के किधर जाना हूँ, मैं सुइसाइड करूंगा. ऐसा पहले हम मन में आ रहा था, हम सोचते ऐसे. हमारे बारे में हम क्या सोच रहे थे? What was our look about ourselves based on? संसार सांगता आमचे वयर कितें उलयता ते प्रमाणे आमी आमचे मन केलेले. सो आमचे टिचरीन जरी तर आमकां म्हटलें तूं युजलेस बोटो खंयचो, तूं सदांच चिंतलो की तूं बोटो. मायंड पायन तुका कितें म्हटलें, तूं केन्ना कितें बरें करूंक पावचो ना, तें तुज्या मनान उरलें. तुजें पिक्चर, तुजी इमेज कितें आसली. लोगों ने आपको छोड़ दिया था, लोगों ने आपके ऊपर कुछ गलत बोल दिया था, वही आपके अंदर कर रहा. दैट्स हाउ, ऐसा पहले हम हमारे बारे में सोचते थे. But then you open the mirror. तुवें ओपन केलें आनी तुवें वाचलें आनी तुवें पळयलें. ओके, दिसा दिसपटे, दिन पे दिन अब पढ़ रहे हैं, आईने में देख रहे हैं. जितले तू पळयता तितलें तुका कळटा, अरे देव म्हजो मोग करता. देवान म्हाका वेंचून काडला. It doesn't matter what people say about me. What does the word say about me? देवाचे उतर माझे वैलन के साथ क्या कहता है परमेश्वर का वचन मेरे बारे में? लोग बोलते हैं कि मैं बुरा हूँ, लोग बोलते हैं मैं ऐसा हूँ ऐसा, लेकिन वचन क्या कहता है? जेन्ना आमी उतर पळयता देवाचे, वाव, से वाव, से वाव, काय बरो म्हजो देव, म्हजो मोग करता. पयलें जर तुजें चिंत पडलें, म्हजो शापाय गरीब, शामाय गरीब, माय गरीब, बाय गरीब, हांव गरीब, सदांच गरीबूच उरतलो दिसता अशें म्हाका दिसता. पयलें चिंतप. तर जेन्ना कळलें, म्हाका कळलें की देवान म्हाका सगळीं बेसांवां दिल्यान. जेजू क्रिस्ता वरवीं I am blessed with all the spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. यीशु मसीह में स्वर्ग स्थानों में मुझे सब कुछ दिया गया है. तो अगर मेरा दादाजी गरीब था, मेरा दादी गरीब थी, मेरी माँ गरीब थी, मेरा बाप गरीब था, मैं भी गरीब था, लेकिन अब भी नहीं, क्योंकि मुझे वचन पता चला है. मैं इस आईने में दिखता हूँ, ओए क्या रूप है यार, क्या सुंदर है यार, ये तो गरीब नहीं, ये तो रईस आदमी है. हालेलुया. ये गरीब गिरेस पड़े है. कौन रे? आओ रे. कोई दिसता, इतून दिसता, इसमें दिखाई देता है. कहाँ है करे? मैं तो रईस हूँ, मैं तो बड़ा श्रीमान हूँ. मेरा बाप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु. Hallelujah. He is my father.
हालेलुया ब्रदर. माझ्या मायन म्हाका सोडले, माझ्या बायन म्हाका सोडले, माझ्या भावान म्हाका सोडले, माझ्या घोवान म्हाका सोडले, हेच्या मळणेन म्हाका सोडले, हेणें म्हाका सोडले. वाव, देवान म्हाका म्हटलं, हांव तुका केन्ना सोडचो ना, हांव तुका केन्ना सांगचो ना, मैं तुझे कभी नहीं छोडूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा. हो, तू मेरा है, तू मेरा है. हालेलुया, आई एम हिज. You know why that word touches me? Can you see? Let me see. Why that word touches me? अब भी मुझ में सांसें बाकी है, अब भी मुझ में सांसें बाकी है, तेरे छाए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ. कुछ अलग सी बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है, यीशु तू जो मेरे साथ है. क्या बताता मुझे तू मोहब्बत है, क्या बताता मुझे तू मोहब्बत है, इस दिल को तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ. And what was my song before? पहला मैं कैसा गाना गाती, काश मुझे कोई प्यार करता, काश मुझे कोई गले लगाता, मैं ढूंढता फिरता प्यासा भूखा प्यार के लिए, काश मुझे कोई प्यार करता. ये मेरा पहले वाला गाना था, लेकिन जब मुझे वचन मिला, क्या बताता मुझे तू मोहब्बत है, क्या बताता मुझे तू मोहब्बत है, इस दिल को तेरी ही हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ. बोलो यीशु मसीह की जय. Hallelujah. So the first thing about change is what you think about yourself. अपने बारे में आप क्या सोचते हैं? Your confidence is in the Lord, not in your strength, but in the Lord, in His love. उसके प्यार में तुम्हारा कॉन्फिडेंस है. आप कुछ नहीं, वो सब कुछ है. हालेलुया. कोण हा माझ्या पासत, कोण हा, कोण हा. जोआवाच्या 5व्या आवेस्वरान एक अपाहिज असलो, अपाहिज. ताका चलपाक जायनासले, राइट. वो नहीं चल सकता था, वो साइड में ही लेटा था, नीचे जमीन पर लेटा था. ऐसा उसको खड़ा होने को होता नहीं था, क्योंकि उसका पैर दोनों हिल नहीं सकते थे. उधर तालाब था, उधर तालाब था. किती असले तोडे, असले तोडे, तोड्या भितर उदक असले. वर्साक एकदा आंज बडवा येतालो आनी उदक घालयतालो, आनी कोण पयलो तितून उडकी मारतालो ते मनीस बरे जाताले. हाँ, कोई पहले अंदर जाता था, वो लोग चंगे होते थे, लेकिन इसके तो पैर इधर नहीं उठते थे. लेकिन यीशु मसीह आया, उसको पूछा, ताका विचारले, तुका बरा जावपाक जाय? त्याने जेजू किती म्हटले, उसने क्या कहा? हे प्रभु, मुझे कोई नहीं है धक्का देने वाला, मैं आगे नहीं बढ़ सकता. म्हाका फुडें वचोंक जायना, म्हज्या भितर ताकद ना, कोण तरी म्हाका धुकलूंक जाय न्हू, म्हाका फुडें वचपाक मेळना. आंत बडो येता, उदक घालयता,
सगळे जाण उडकी मारतात. म्हाका उडकी मारून कोणूच फुडें व्हरपाक ना. जेजू म्हणटा, उठ, तुझे पिशाणे घे, माथ्यार मार आणि चलोंक लाग. आणि तो उठता, पिशाणे घेता आणि चलोंक लागता. कितें जालें? कित्याक सांगलें हांवें तुका? कोण तरी म्हाका आदार दितलो गाय. ये आमची मेंटेलिटी. काश कोई होता मुझे मदद करने वाला तो मैं एक बड़ा बंगला लेता. काश कोई मुझे लोन देता तो मैं ऐसा करता वैसा करता. काश एक मुझे अच्छी लड़की मिलती मैं शादी करता. काश मुझे एक अच्छा लड़का मिलता मैं शादी. अभी मैं इधर देखता हूँ, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है. क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है. इस दिल को तेरी ही हसरत है. लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ. आमेन. सो जितले तू देवाच्या उतरान पळयता तितली तू वाडटा. बच्चा था पहला, अभी मैं बढ़ रहा हूँ, वचन में बढ़ रहा हूँ. अरे तू क्या बोलेगा मुझे? तू क्या मारेगा मुझे? मैं तो मर चुका हूँ ना. तुका सोचवंक ना ते. तू मेवच म्हाका दुःखी दिला कोणेन. तू मेवच म्हाका. तुका फोडटा, तुका मारता. तू क्या मारेगा मुझे? मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूँ. क्यों? मैं यीशु मसीह के साथ मर चुका हूँ. आप मुझे बाहर से मार सकते हैं, अंदर नहीं मार सकते. मेरा आत्मा सदा जीवित रहेगा. My spirit will live on because I have eternal life in me. मेरे अंदर अनंत काल का जीवन है. तू मुझे मार नहीं सकता. हालेलुया. You can get my flesh, you can't touch my spirit. It belongs to God. Apoy naka niya biyatali. Morna biyatali nami morna. Ay morot kay. अभी मृत्यु के सामने रहकर हम बोल सकते आ देख जरा किसमें कितना है दम. दम से रखना कदम मेरे साथिया. मरण माझ्या संकारी करता. पयलीं हांव येतालें. हांव मरत जाल्यार माझ्या भुरग्यांचें कितें जातलें गाय आनी कितें जालें. आतां हांव म्हणटा हांव मरची ना. हांव जियेतलें. देवान म्हाका लांब जिवीत दिला. देवान माझ्या जिविताचेर आपणे दवरला. ऐसे नहीं मरेंगे हम. मुझे बहुत काम है इस धरती पर करने के लिए. यीशु मसीह के लिए मैं जीऊंगा. First to say that, पहिले म्हणटाले मातशे भुरग्यांनी कितें केलें न्हू मस्ती. तुमी हांव जाणात तुमी केन्ना म्हणूंक नासतले तुज्या भुरग्यांक. हांव मरतली आनी तुका मागीर कळटलें. मम्मी अशें सोड. मम्मी सांगते तुका. आय यूज टू से फॉर माय चिल्ड्रन. म्हज्या भुरग्यांक म्हणटालें कोण हांव तुमकां आवथान. आय यूज टू से फॉर माय चिल्ड्रन. एक दीस येतालो मागीर म्हाका मेळचें ना तुका. म्हाजी भुरगीं म्हाका तापयतालीं. मेरे बच्चे मेरे को ऐसे डांटते थे. कितें उलयता मामा? कितें उलयता? तू प्रिचर जावन अशें उलयता? ल्हान आसलीं भुरगीं आनी हांव तेन्ना बचपन किडा with पंखा है, डांग मिला है. चिंतना येताली पयलीं जीव नाका म्हाका. सुसायड करूंक जाय. 3 times अटेम्प्ट केलो. सुसायड अटेम्प्ट किया मैंने.
My life is precious. My life is in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you. It's in you, my life. It's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you. It's in you. मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में, तुझ में, तुझ में, तुझ में, तुझ में, तुझ में। इस आईने में देखकर मुझे पता चला कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। सिंह, पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मुझको परमेश्वर ने सामर्थ्यों की और संयम की आत्मा दी है। मुझको परमेश्वर ने सामर्थ्यों की और संयम की आत्मा दी है। रहता है मुझ में यीशु महान, रहता है मुझ में यीशु महान। रहना है मंदिर हूँ उसका निशान, रहना है मंदिर हूँ उसका निशान। Amen. So जितले तू एका लागून रीती रागियो, हालेलुया, हालेलुया। So आता तुका तू कशें पळयता तें चेंज जालां, right? Right? You're looking at yourself in a new way. ती म्हाका वायट म्हणटा, नो प्रॉब्लेम, म्हाजो देव म्हजो मोग करता, हालेलुया। ती म्हाका शिराक घालता, नो प्रॉब्लेम, हांव तांकां ब्लेस करता, हालेलुया। हांव तांकां ब्लेस करता, हांव तांकां बरें मागता, म्हाका तांचे भितर तांचे वयर कांय वायट ना, हालेलुया। हांवें तांकां बक्षिलां, आमेन। I have forgiven them. कित्याक हांव आतां पयले भशेन ना, कॅटरपिलर आसलो आतां पाकोटो जालो, hallelujah. That's what is called metamorphosis, transformation, hallelujah. Stand up. अंश तक हम बदल जाते हैं। We are being changed, we are being transformed, are being transformed into the same image, into the same image, from glory to glory. Okay, hallelujah. So the first thing when you know you are changed is when you change up thinking about yourself. Listen, जेन्ना तू तुझे वयर बदलता न्हू तुझे चिंतप, तेन्ना तू मनशांक पळोवपाचो तरीका बदलतलो। जेन्ना तू जाणा जाता देवान तुका बक्षिला, तेन्ना ऑटोमॅटीक तुका दुसऱ्यांक बक्षूंक सोंपें जाता। तू तर म्हणटा, हांवें कितें केलें, हांव कोणाक कांय करना, हांव सगळें म्हजें टायम टू टायम देवाक कितें दिवंक जाय देवाक दिता, फास्टींग करता, सगळें करता, बायबल वाचता, रिक्तार वयता, सगळें करता, कांय वायट करना। तरी आसतना तूं बदलूंक ना, कित्याक आय टोल्ड यू लास्ट टायम, पेल्याचो मोग करूंक अजून तूं शिकोवंक ना। सगळें करता पूण मोग करिना, तूं अजून वाडोवंक ना, तूं अजून कॅटरपिलर आसा, भुरगो आसा, हालेलुया। सो जब अपने आप को आप देखने का तरीका बदल देते हैं, दूसरों को देखने का तरीका बदल जाता है, हालेलुया। सो आता तू पळयता तुका जसो जेजू तुका पळयता, कित्याक तू आरशान पळयता, देवाचे उतर आरसो तू आरशान पळयता, तू दिसता, ओके, तुका तशें तूं जाणा जावपाक जाय। जेन्ना तो मनीस पळयता देवाच्या उतराक, तेन्ना ताकाय जेजू दिसता आपले भितर।
सो आता तुजे सायडीक आहा ताचे भितर जेजू आहा. हालेलुया. तुजे सायडीक आहा ताचे भितर जेजू आहा. जसो तुझे भीतर हा ताचे भीतर हा. आमेन. जैसे आपके अंदर यीशु मसीह है उसके भी अंदर यीशु मसीह है. सो आपका देखने का तरीका कैसा होना चाहिए? वो भी यीशु का है, आप भी यीशु का है. आमेन. जेन्ना तूं मोग करता म्हाकाचो मुक्षिता रोखडेच जेजू सांगता ते तूं आयकता रोखडेच तेन्ना गमन येता तुजे भितर बदल आयला म्हणून. हालेलुया. It's a change to see about yourself. If every time you are saying, "Manga कोणूच ना संवसारान हांव एकलीच आहा." कितलो त्योंग जालो रे तुवें जेजूचेर विश्वास दवरल्यार? म्हाका सगळ्यांनी सोडला. कौन आधा दिन धक्का कोई नहीं लगता है मुझे अंदर भीतर पे कोई. कितना टाइम हो गया आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया? अभी तक लोगों पर निर्भर नहीं रखने का. अजूनपासून मनुष्याचे जेजू तू माझ्या बरी आ. हालेलुया. पुरो म्हाका इतलेंच. तू हा न्हू पुरो. जरी तर तुझे उलोवप चेंज जाला आता नेगेटिव्ह आले ते पॉझिटिव्ह जाला उलोवप जाल्यार तू बदलला. आमेन. लोक तुका पळयतलो. People are watching you. They are reading you. I would have gone there. I'm not going there. But at the beginning it says, याच चॅप्टरात बरयला की तू आनी हांव एक चीट देवाची जे मनीस वाचता आमकां पळयता. They read us like letters. मनीस वाचता आमकां आमचे लायफ वाचता. ते बायबल वाचना जाय ते पावटी पूण आमकां वाचता ते आमकां पळयत आसा. सिस्टर मरे पळोवया कितलो ते राग करची ना. कितलो ते करता ही सिस्टर हे काम पळोवया न्हू. ते पळयत आसा. They're watching us. Hallelujah. Hallelujah. तू आनी हांव चीट देवाची. Praise the Lord. Second thing to know that you have changed is the glory of God on you. देवाची महिमा. Hallelujah. Look at your faces. Look at your faces. Look at your faces. तुमचे चरित्र को देखो, अपने चेहरे को देखो. पहले कैसा था अभी कैसा है. महिमा में बढ़ रहे हैं आप. महिमा में बढ़ रहे हैं आप. Hallelujah. Hallelujah. मागण्या वाढला. देवाची महिमा वाढला. पहिले मागणे गुंताले तसे आता तुझ्या मागणे ना. हालेलुया. पहिले तू लादीन करताले किरिये लेयदोन क्रिस्ते लेयदोन क्रिस्ते आदिनोस. तुका समजून आले तू कितें म्हणे. थँक गॉड फॉर अल्फ्रेड रोज. अल्फ्रेड रोजान ट्रान्सलेट केले. सोर्स पोरा सोन्या काकुदामची गोर क्रिस्ता सोम्या काकुदामची गोर. मागीर कळले जाल्यार आमी वचून लादीन कर कितली लादीन करताली आमी पूण देवाचे कांयच नको आसले. हालेलुया. आता जेन्ना देवाचे उतर आमकां मेळ्ळे तेन्ना आमी शिकलीन की तो आमचो बापूय आमी ताची भुरगीं. हालेलुया. वो हमारा पिता है हम उसके बच्चे हैं. हालेलुया. और हम पिता के पास कभी भी आ सकते हैं. पिता, my daddy, I love you. Thank you for all your blessing. Thank you Jesus. Hallelujah. So when people see you, अरे वाह तू चेंज झाला बरं सारखे. तू आता मागणी करत असताना तू डोळ्यातल्यान तुका पिटी पिटी करून येता तुझी. पूण पहिले तशें जायनासलें तुका. Glory has increased. That's why it says from glory to glory to glory to glory. We are being transformed
into His image. जेजुबाशेन दिसा दिसपटे. So तो तुझे राग करता. तो like okay. So you're put in that testing time. वो तुझ पर गुस्सा करते ही गाली मारते हैं तुझे, लेकिन आप शांति से बोल रहे बाबा आपको क्या बोलना बोल. मेरे पास मेरा डिफेंडर है, मुझे बाउंसर की जरूरत नहीं है. मेरे पास मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. आप कुछ भी बोलो मेरे लिए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा. और जब Deus os falou, that's your confidence. जो आता तो पहिले भाषण ना, तो राग आता पहिले भाषण करे ना, पण राव माझ्या मगाच्या भावकडे ना. इतल्यान काय कामार जाऊ ना, पिक्चर अभी बाकी है. दिन पे दिन लोग तुझे देखते रह जाएंगे. लोग तो कब बोलता लो, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह. इतल्यान काय सांगना. It's never enough. You're growing up. Hallelujah. आणि देव तुझ्यावर ओढ जिम्मेदारी देवान तुका दिल्ली आसा. ते तू करतले. Sister, तू करतले. Blood sister, receive it, sister. Hallelujah. There is a great work for you. Great work for you, brother. Great work for you. You are chosen by the Lord. Hallelujah. Great work for you, Riba. Great work for you, sister. Great work God has kept for you. Hallelujah. बचपना छोड़ो, बढ़ते रहो, महिमा में बढ़ते रहो. Hallelujah. Great work. Hallelujah. The glory of God will increase in your family, sister. Increase, increase, increase. Hey! Lift your hands, lift your hands, lift up the keys, brother. Oh! Lift up the keys. Hey, 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 hey. Yes, yes, yes. मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू. गाइए मेरे साथ. ओ मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू. जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु. मेरे प्रार्थना में तू ही तू, मेरी आराधना में तू ही तू, मेरे स्तुति में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू. बोलो जय जय यीशु, जीसस. जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु. Lift your hands and tell him, Lord, I love you, Jesus. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, to
Papa, Aichaya, Molatik Veda, Tuya Zagar Asa. You're here in this place, in this very precious moment. And we thank you for the increasing glory. Increasing glory. तुझी महिमा वाढत आसा म्हणून जेजू आम्ही आर्गांदिता आणि आम्ही जाणव की आमच्या बऱ्या कोऱ्याक लागून न्हय पूण तुझे फुकट कृपेक लागून आमकां हे मेळलेले आसा हमारे अच्छे कर्मों के लिए नहीं लेकिन तेरे अनुग्रह के द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त किया है क्योंकि तू भला है तू बरो तुझी महिमा आमच्या जिवितान वाढत आसा जशें तुझे भुरग्यांनी तुका उलो मारला तांच्या सांगाता तू आसतलो सोम्या जशें ती घरा वेतलीन तू तांच्या सांगाता आतां तुजे प्रेझन्स तांच्या सांगाता आसतले हालेलुया सोम्या तुझी महिमा आमच्या भितर येता तेन्ना आमचे सगळे मेळेपण पयस जाता जब तेरी महिमा हमारे अंदर आती है तो सारी गंदगी चली जाती है परमेश्वर सारी गंदगी चली जाती है हालेलुया आयज या तुझ्या भुरग्याच्या भितर तुझी महिमा देवून आयलोली आसा जेन्ना ती घरा वेता सोम्या तांचे सोरभोवतणी एक उजवाड आसा तांचे सोरभोवतणी एक उजवाड आसा जेन्ना ती आपल्या घरान वेतले जब वो घर जाएंगे पिता तुम्हारी रोशनी हर एक जगह पर प्रकट हो जाएगी उनके द्वारा तांच्या घरांतली मनशां ऑटोमॅटिक चेंज जातली तांची सोयरीदाऱ्या सगळी चेंज जातली तांचे सिच्युएशन सगळे चेंज जातले कित्याक तू आसा त्या जाग्याचेर सर्वेस्पर म्हाजो गवळी म्हाका कांयच उरना परमेश्वर मेरा शर्मा मुझे कुछ भी कमी नहीं होगी हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड Thank you, Lord. Woo! My God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lift your hands. स्वल्पविधान देव तुमच्या सांगात सदा काळासमोर तुम्ही जाणा जाऊक परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है ये तुम हमेशा जानते हैं पवित्र पिता का प्यार हमेशा तुम्हारे अंदर रहे स्वर्गीच्या पापाचो मोग सदा काल आमच्या काळजांनी उरोंक यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ रहे जेसु ख्रिस्ताची कृपा सगळ्याच्या जीवितान आसोंदी पवित्र आत्मा की संगति तुम्हारे साथ रहे let the fellowship of the Holy Spirit be with you पवित्र आत्म्याची संगती सदा काल तुझ्या संगत असो जेन्ना तू बाहेर स्वतः तू भितर स्वतः देवाच्या आजी पण तुझ्या संगत असतले आपका बाहर जाना अंदर आना परमेश्वर ने ब्लेस किया है हालेलुया आपके घर में कुछ भी कमी नहीं होगी तुझ्या घरान कितें सोने आशय ना हालेलुया हालेलुया I bless you 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 in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 Hallelujah. Beautiful. As you bring your offerings to the house of God, give it with a cheerful heart. जसे तुझे दान देवाच्या वाराक तू दिता शालकायन with a heart of worship. आराधना अपने हृदय में रखते हुए आप खुशी से परमेश्वर के भवन को दीजिए मेरी प्रार्थना में तू ही तू मेरी आराधना में तू ही तू मेरे स्तुतियों में तू ही तू मेरे दिल में तू ही तू Can you sing it? मेरे प्रार्थना में तू ही तू मेरी आराधना में तू ही तू मेरे स्तुतियों में तू ही
पिता धन्यवाद आर्गादिता आमच्या देवा आयचा दीस तुवें आमकां इतलो बरो दिलो इतना अच्छा दिन तुवें आमकां दिया परमेश्वर सगळ्याच्या आदींनी तुवें हे बी घातलं तू दिल्या शिवाय कोणाच्या आदीन येना सुनिया अगर तू नहीं देता तो हमारे पास क्या है तू ही देने वाला है तो ये जो हम देते हैं वो तुम्हारा ही है तुझेच आम्ही देता सुनिया तुझ्या वांगडाक स्वभाव चढ़क वड़क एक काम तुम्हारे राज्य का बढ़ता जाए और भी आत्मे और भी मनुष्य तेरे पास आए जायते आत्मे हजारांनी आत्मे साल्वार जाऊ आणि हे तुझ्या भुरग्यांक तू इनाम दितलो तांच्या दोळ्यांनी ती पळटली की जे तांणी वोपलां ते पीक ताका मेळटलें जेजूच्या नांवान आमेन. God bless you all. God bless you.